poruka u razvoju robotike je da i prosječan liječnik može postati dobar kirurg. To može zvučati dvojako u smislu toga, od sutra ste svi odlični, ali s druge strane, ono što se promovira je da, s obzirom na manjak kadra, da ulaganje u robotiku može zaista svakoga koji je dovoljno dediciran, koji je dovoljno jasan u nekim svojim nastojanjima i zna koji mu je cilj, zaista može dovesti tehnikom i vjerovanjem u proces rada s robotom, može ga dovesti do neslučajnih visina u smislu kvalitete operiranja. I to je ta ljepota tehnologije. I da, i s tim mikserom svako može napraviti odličnu kremu. I to je ljepota zapravo tehnologije, da se svi nekako da se svi nekako prilagodimo tom napretku i da ga ne odbijamo. Odbijanje je zapravo naš najgori neprijatelj.